Di Fulam ding kacheleng atowar kilometer pri along Lokimon Adawan Kangpu. Twenty-six number Dwarbaguri constituency KADF pen kilik ke haidun MEC Richard Tok bining kanisi an kiki ke chau arni dai thora hitialong katalon. Di Purong supi along ta pregjama di balang World Music Day katalon dun. Kardom non birotang ton pen RJ tha. Karbi Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen was signify inquire hini arni. Di full lamding kacheleng atowar kilometer clear along Lokimon Adawan Kangpu. Di full lamding kacheleng atowar kilometer pli along Lokimon Adawan Karbi Autonomous Council CEM tuliram rong hangarideng pen Kangpu pon. Labang soja megalong Karbi Autonomous Council Iamatum Amar Singh Tiso Jagat Singh Ingti MSc Atum Ram Singh Tumo Abarim Karbi Autonomous Council Chairman Mati MSc Horun Singh Biatum Chetong Dunsi Kurusara Thengno Kardom Kadita Pado Ponsi Arnama Hirjumi Kachohang Pon Pado. Karbi Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen kijapon asor karalong Dwarbaguri constituency MEC Richard Tok bitan ningkan isian kiki kepleng dunajok dai thora hitialong go signify inquire ICR ni katalon pon pado mai pangcheng che prang MEC Richard Tok biaphat ahem pen Dwarbaguri araratum kangthum karnya sai dengpon Ningkan isi ke chok arni katalon amai long jiten teron pensi mai chari ponlo. MEC Richard Tok biaphan ningkan isi ke chok lapen kaching thuramo Dwarbaguri constituency along kiban thega pot ratatum karcho asai dengpon. Lapen thu kedamtang MEC kili kahut polling station crescent cap ang bong pen vote kilong ke ong naya polling station atumaphan nong itapa jerpon. Kecheng se nong ilake Kengkro polling station adun thu nong e Basagaon polling station lapen ingdeng kethom anong e number 2 Dolamara polling station atumaphan archo pon. Richard Tok bipenral athengno lam the ke jaipon ki independent mesi ke haidun sita non ke japon Karbi Autonomous Council CEM tuliram ronghang nangpang hon lapen leadership ke miajok 26 Dwarbaguri constituency along ta akaprek a constituency along asor kaching thuramu longdun lo lasi CEM ronghang aphat choruri un e lapen laposona leadership along sai ke claim dun long ke ning arong pikputa mailong lam the jaipon lapen ladak Dwarbaguri arlo doan ta ning isidora kamanta claim rapet nang poputa mailong lam ke jaipon pado si kechok MSc nilifan rat pen nang kapahai dun pen nang ketoy dun pen puthot leader doan 19 polling station na leader tung pen kichithan kachimung ning chaparong asona porahut itum Dwarbaguri along ke klempon nangji ke klempon duan sami itum kaching hon CM tuliram rong hangfana kiropilo alangli leadership pen join si ni tumdak Dwarbaguri long sami development doan sami non klempon bomlo la pen kibang zilang doan sami ni tumisi kitab kimung ame magazine ason impusi alangli pensi to da pouring kupon lo da kitab long masi thekonong lapo scheme doan kunasi ke klempon jima ke klempon bom luma lapen kipatang kondo anakam sa midakon hekonong lo lapen non bekoy kibang zi abang along tina consensia lo je long inquire trucks tame 10 crores stadium je mini stadium ki piponji lasona ki no hokabar sai tawela tuliram rong hang ke japon na joini si tum along tin consensi long inquire truck ta long lo lapen nililong sa midak dai thor along mat pangcheng ponpo non kibang zi tender collab lo la ki piponji non ahopta angbong ibni pupes ta July angbong ke litum kamcheng konsi ningkan isi angbong patangko lapen penang ana tuwar doan do sami nilitum kaching hon CM tuliram rong hangfan nili tuning risi alang li tuwar doan sami kahora division pencheng lo kapre over sai atokano sami pokali ke pali ya fanitum scheme ding ponbom lo la high scheme sami longji lapen ningthe do itum kaching hon tuliram rong hang along nilikam ke claim dun sulong ko nili akiro pilo lapen pini ke ladak hidung ke kaprekali victory day mane ke high arni pini arni ke lasi itum dak leader doan pensame dak kacetong ke chithan chimung long pas ningarong sarkar long independent lang tema same nili fan independent pu le pini arni ta house long same session long same kaching hon CM tuliram rong hangke ningje
buying koira free pen bahini dado bonsa mela litung ke tiket long le dara join si independent pen thulo la pen lang tum nang chepa hailo apo se lang tum afan ni tum kata welcome lo pusi nili tum afan sami program do tin along sami meeting do tin lo sami nili tum afan aber arun lang le athak si nili tum afan nang pon se mana peng pen nili tum afan nang pipon bom nang lang pon bom la son thang das ni tum afan development do an sami nang pipon bom la sinili tum ke akero piji alang lipan tuliram rong hang ake hai Sumindar adang bo signify ingkora ICR ni World Music Day Katalon along pachiton dunsi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong angkang pregjam hawara long ta World Music Day Katalon duna biota nangli Karbi Anglong arong speed difu along ta World Music Day pregjam adimalong talon dun rinti difu club along kipado pon World Music Day Katalon panalong aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Deputy Commissioner Bridul Kumar Mahanta chitong dun lapen alang lipen si impu ponlo lason thak thak si Poor Man's Kitchen rong ni hang along sumindara dang World Music Day arni Katalon along pachiton dun si owe kimiatum ning arong pen longri arlo monsam kewan Japan World Music Day talon dun rinti Ovekimi ang bongrat cyclem bang tingkreng rong pi adeng pen cake ing thansi World Music Day Katalon raja mek pangcheng pon ropusi biota ribdun long non malam sopor phantihina pharman biota mo intom mariksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
হেৰা এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কিবা গম পাইছা নেকি বিজ্ঞাপন এটা পাইছো দাদা বলক দাদা এনআৰচি অফিচ যাও ভালদৰে সবিশেষ জানি লও বলা ছাৰ আহক কওকচোন কিয় বা আহিল এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন যে প্ৰকাশ হোৱা কথা আছিল কি হৈছে তাকে জানিবলৈ আহিলোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি পৰীক্ষণৰ পাছত যোগ্য বিবেচিত সকলো আবেদনকাৰীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়মতে এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব খচৰাখন ওলোৱাৰ পাছত বা কি হয় এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত দাবী আৰু আপত্তি জনোৱা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব দাবী উত্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি এনআৰচিৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত যদি কোনো আবেদনকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় তেন্তে সেই আবেদনকাৰীয়ে নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে দাবী দাখিল কৰাৰ আকৌ এটা সুযোগ পাব আৰু আপত্তি জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি যদি কোনো অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম এনআৰচিত সন্নিৱিষ্ট হয় তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি দাখিল কৰাৰো সুযোগ পাব ছাৰ কওকচোন মই যদি সকলো তথ্য পাতি ভালদৰে পৰীক্ষণৰ সময়ত দিব নোৱাৰিলো তেন্তে মই সেই তথ্য পাতি আকৌ দিয়া সুযোগ পামনে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপুনি তথ্য পাতিসমূহ দিয়াৰ আকৌ এটা সুযোগ এই দাবীৰ সময়তে পাব দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰা পদ্ধতিৰ বিষয়ত সুকীয়া বিজ্ঞাপনত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তাৰ মানে এইখন চূড়ান্ত এনআৰচি নহয় এইখনো খচৰা এনআৰচি সকলো দাবী আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কৰাৰ পাছতহে চূড়ান্ত এনআৰচিখন প্ৰকাশ পাব আৰু এই চূড়ান্ত এনআৰচিখন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজনিশাৰ সময়সীমা অনুসৰি সকলো প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এনআৰচি আমাৰ অসমৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল আহক আমি সকলোৱে একেলগে এনআৰচি উন্নীতকৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াওঁ Dihinamo piputat bir talong wangtulong. Langhin rong spiak kitab puru asa hema thengno along ta bosik ni phai engora isi arni ada porphai phoraj tim apor pen sumindar adang yoga katalon arni along pachiton dunsi yoga katalon duna birta katnis asa hema long birta nangle Langhin constituency Bharat Swabhiman Lapen Patanjali Yog Samiti Atum Kachipatir Pipor along Seva Bharati Vibhag Langhin Sakha Langhin Town Mondol BJP Lapen Village Development Committee Atum Chirab Dunsi Pli Angdeng Sumindar Adang Yoga Arni Katalon Dun Ada Porphai Phoraj Tim Apor Pen VDC Chairman Khonsai Basumatari Pen Milur Kai Ponsi Porphai Trok Apor Pen Yoga Jamek Pang Cheng Ponlo Apitu Porphai Trok Sia Apor Pen Langhin Arong Supiang Kang Armuka Chejeng Pado Ponsi Birta Riptun Long Wo signify Ingora Kethom Arni 67th Karbi Autonomous Council Foundation de Arni Man ke Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Karbi nang Humriji Lapen Labang Su Arni Aluhi Sarpu Aman Pen nang Chitong Dunjia Birta Katnews along Birta Nangli Nangkeleji wo signify Ingora Kethom Arni 67th Karbi Autonomous Council Foundation de Arni Catalan Ponchia Phan wo signify Ingora Isi Arni Karbi Anglong Autonomous Council New Conference Hall along Avikiruithu Amai Kangni Avikiruithu Amai along Karbi Anglong Autonomous Council EM Pradip Rongpi MAC atu Mongol Singh Timung Longki Timung Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Mahadananda Hazarika Secretaries DFO Engineer Lapen Prejamasai Kamsai Khatum Chitong Dunwenti Karbi Prime Tama Biota Bangkila Pasikang Ton Paniklo Kardo